ya to le se lam chi na le thim na yong chu apoi mo na ai bang number 1 he por pakai pathin chu number 1 theological college aku spiritual khan to na hi po in academic ai nu pa te tang ten na cha akin ko agi tu lo ya Bible college ana so i chong hi sor ngai ni lo is in the Bible college ku training center la hin counseling center hi lo nu patang ten ka chapa aphar kha leta Bible college a sorwa Bible college a chi te la degree an mi ta certificate an ne ho bung in recruitment a boy hiya chu ke ho sunga jong a boy na ta chu pem te pastor muzo lo ho chu boy na ki sim ji boy na sim te la a pem pi ding mium ki thong thok ki pa amen pathenin hitabanga phat men tam ta ei musa a ke yong hichlai muna ding thei dinga pathenin damna ei pe zein pa pathin thangwa na ka pe in sele tunia hung ki khom ho zo se ka ngai lu na jana salam ka pe na he ka ki pa in hichlai mun he ati la bulin sun ken jong kan he thim pu in tunia he pathin thu hi seiding hi kanum je pu lai yin ke man hu hin na kan nei le ka testimony chung chang a hin sermon hi ki nei le phadham ti hin ka lung thimin ka gi gele aye chu pathin in pha ei sa hele ke jong phat hin nei na lain ka tin hung ki khom jingin ka tin no ho to jong ki por khom jing ding win ka lung thimin decision ka la nai chule tunia hi chilaya kang ki khop na hi awei gu chen na hi tai ningkum mers lam chun ni ve kang ki khomin thu phun wang ka ngai pu la in jala ningkum june tarik som ni lagu chu ke ya dinga ka first pakai lagau thu phun chu kananga yin chi chu asot ni pin jong chu ana hi thowin he ji chung chu na hin thu phun hi veli ta bang a hi tai hi chalai mun hi ke ya dinga ave sagi chan na chon hi ta me a petil hin 2023 chun me tarik thum tarik li tarik nga chun na satain igam sungu ang boi tai hi chiwa hin internet an kha vi nei le WhatsApp jong ki ve thei ta pon ai lo le phone line jong ki su be se ta poi hi chalaya chun hi chawa ku na hi ni thum taw na mandi hi order langumi hi chawa chun ke yong hi more chu athi chat jing in koi ma cha apo do thei awa le thei am ta pon tua kuki women president P Teresa Kikim khu ama to hin organize ga bol honin KCC town chairs ahin taw khom na ka nei bi hi chang chu gorning gor ka hi nu te ho ki khoma ki chi le le a ki taw khom pa so ho jong koi madang am pui e chun ke yong ka ga zaw bi ke thu sein ka pongin ni thum ta bom hi chen pu P Teresa chun ipisam tele hi chawa thu phu na kun hin ni thum en ngola na taw di ni thum na taw di ve ti chu amai an sei ji nei le ke hin against the board team ji he ni iti ko pru pa chun ni thum en ngola taw ding a sei ham ei ho pathin cha te hu hi chu me sei hi jong le i taw di chu me ti hin ke chu kan nom thim pui pakai Yesu Krista ni som li le jan som li le patima o ma pakai Yesu Krista ko ma satanin hi chi hi chang la su sa nang nen tia athu pe hu kin kamang chai aje chu pakai Yesu Krista cha gir ke lai ta chu sung chang chu chang la su sa thia ane a awai wa thi bor mo i ma cha nei pu ni i je nam tra ama pathi ni gir ke lo wa thei jeng ai wang chun sung chu chang la su sa dinga satan chun thu a pe chu
hi chi pe chun atasa gir ke ri chun sung tu chang la su sa henang le satan thu pe ni na ki la di hi ya chei ho pathin cha te hi win ku pru pa se hi zong le ki pa ni to zong le tao diu gen thing i to zong le tao diu ha san i to zong i tao diu chu me i pri ga chi chun se na na hang ga ti de ai là phát hong chi này lệ kỳ bảo ta chu ho Dr. Haginin cái màn cái này thì first edition August chu an publication board đấy more langa an zuin cái dinga katsa kanau te ho kaloi nu nau te hon he u nang pastor khat na hin hi chi ki chon simin tin ke jong ka ki chon ka simin này lệ a sermon ho athu ho zo se chu ke ya anum sahita ne hallelujah pa ho la zo chunga ka sei na hi henang chule ho so chunga ka sei na jong le a message chu sahita ne ke man kan he lo hi su pite ho pa so ta hi kan he lo to jong pathil la cha dem ho hin a he lo now a ji chu piam te la a message hi sim ven nang la he diu a sim lo je wa he lo thế cho chun cái ông chú cả lung thi mình nắc khát ống cái hồng dẹp ta thì cho cô hin ấy họ pastor thằng neo hi TC network hin interview hin bor ki nuin hi chú cả ngay na là cả lung thim cho cái pa đàn chú na à gì chú cái hi 96 97 nào pa sa hi ấy họ hi năm quay năm mi vom ti cả lung thim mà po nên là cái này à en cái ngor gì hết na pakai itabang nami mo mong kayo kamti bardan nei ta ni thum nili end kanangor ji ke hi thu sei thim jong ka hi pu ni talen hi i ma ka nei be pu nei hi jong le kang pin tha hui na ka nei pa sai ke hi taw na ka hi pu ni taw na ngan pe ka hin ko hi ka ki pu hui ei kidang ta ju ai sayain thumop thim kidang ta cham na leng cha pa ki na pathin nei te hi iwang padanu chu kichi khir ngai loi wa noi mi te henin kichi khir jong le e ho kichi khir ji lu i je nam thumop them kidang ta good counselor le hallelujah nain sung mi te mi mu le na ho bung le gam sung mi mun chi khir jong la chun pakai to ki thon kho mai kichi khir ngai loi hiti hin inam hui koi nam hi wam ti hi kiche ten 95 ga lai ta naga to iboi lai ta hin Dr. Kublam ko ma hin kana chi nai le kana mu chi nin hi chi jar pa pa thing ka thangwa de sagawa hu hin na kana nei nai akhat na hin ani na ta salama nam len ta pakai pathin phat thei bo nam hi ka het che nei ani nai ya zo pen tha na hi ni kana nei le thagawa khat na hin ta sa pathin phat thei bu nam i na diu hi a ani nan kana mu ni ye chun koi ma cha hen hi lo wa min ka lung thi mai lung le na kana nei ka lung thi mai lung ger zau ta kana nei thin i pi ni i je nam de le pathin cha te hi hui ye chun ayo ka sei ban chun ne fa ga sei lem pastor thang neo interview an bor chun cái ông cà ve này là cả lung thì mà cái bà mà riêng cả tha nôm ta này cả tha nôm thu phun su cả ngày gì hết nên hay tất cả ngày gì à mấy sẽ sung cái sun đồ ho what sama hung cái thế đồ khu cả simin nuốt bung cái các cái sun đồ gì ta này ấy pu ps ông kim hin in cầu gì ai bằng cái hi cầu ngầm dẹp phủ lại cầu ngầm lâu vàng hin thu phun năng cái chạy tên là thu phun in thon ô cái tiền là à hi ít cầu vài cầu đồ vô lùi à cho ham xịt là cái sim đồ là tệ tí gì ai vàng à tôi đi xem vàng in thọt thâu gì đi các cái bài đấy à hin tạ san cho ai ngày luôn là gạo cho ai ngày luôn đấy à mà chúng ta các cái bài nam mazar patin cái thằng vậy cho nên ama he vision sao ta nei khat leader la ine hi ham pha ve ni ama wang inam mi te ni he thim pu ve ni a u ana wa so bi je ngi a ki he thim pu ni a je so ma hi mi mor to jong a kheu thein a ching te yong kheu thein thagau mi te yong kheu thein
visioner lagawa pathenin aman cha cha mi te hodong akeu thini epg nam tele aman mu sauna nei jing mi ho hi a he themin aman adjustment abor thini hi chi pathenin ap leader pha kha nei ayong tu chen gein mun tina taw nei nei na wa leader phai thu na lai ve i leader phau pathin ei len do pu choi ho ne team pu bin tu chen gein demand i bo na lai ne he chun pathenin i nam piu pha thei ei bu na ho hi ka ga kya ji ting la lo pi ka sabe se jing hi jar pathin ka thangwa ne chule hi chulai mu na pathin thu sei di ka ki phalam thimin aje cha ding do zo se thu sei na thimu bi taw na mong na thimu nai le kei chu ka ga ge lai la kalung thimi ka ngap sa ji pu di ai chu pathin lagaw in ei pi na hoi alo pin na akidang se hi chu akhat thu ma kai ta banga ka ga se hin tin kei ma thu sim niao kha ka sei do no mi chi wa ku nin jong sermon ka bol no me kei hi 94 June tarik thuma hi Jisu Krista hu ing na le pin tha na chu ka na ki sa le azo in ka seitan kaung pin tha pa san kei man boarding i ma cha ka nei pun pathina ki pumpi bu hi ka hin khu hi ta ni en ngolin ni thum ka taw jin pathin ka ber jin ye chu 97 hin su pite ho 97 hin pathin lengam na tong ding hin ki gu na kana nei ta nei 97 in ki gu na kana nei in ai la in sung vai cho aki je chun ei pen piding la ei ki thu piding aki nei pu ne su pide mi vai cho ding a su pium loi her ka hing hi thei phale iwi naw tam hi ama pa ku ka su pi ama nu ka u ka su pi nu hi ki ti hi igen thei lai ta chu su pi ki nei lo hi ya chu pathin ko ma ka taw pakai na lengam na tong ding nang man nei mang cha kalung thi mai in ipi ka gelam tela South India langa chi ding Serampur College ong chi lo ding Fundamental College a chi ding Orthodox ta hin khu mang di ti ke malung thi ai chu kaung pin tha zo hin pathen thu sei zo si ka nga yin hi chi pa hi thagau mi lo ti ka lung thi men decision ka la jin ka boi pi jin pa so ho zo hi chi pa hi ti ping tha lo pa so thi dam iti pin tha lo evangelist dam iti pin tha lo wa ho bung lam kai dam ti ka lung thi min ka boi pi ta ne ai chu kaung pin tha hin ka in sungin ka nu la ka pa hin 1953 a Christian family Kuki Baptist Convention in pin tha kha lai ta jong hi ka pa jong hi pin tha pom lui aje chu ka pa hi ama mi hi na mi ki ta i pe ha zo sei be se lo eti kumin kam tonga puyang lenim kem purse na bolin cha chun kanu ga chi nai le ka pain amai no surukur pin tha le kei pin tha lo ka phachum joi ka phajoi ti acceptable lo ye chun kang pin tha hu hin kan nei chun ka in sumi chu ka na le muthim hlang khalai 1953 a Christian family ka hi wangwin abon cha gan thagau nei lo in sung kan hi bi kapun ma jing kapading in en ngoling ka taw jin le 97 November la hin kapahin helun pathin thu nei sei pi nei ti helun pathin thu nei sei pi na ti lai ta chun ke hin sei ding i ba cha ka nei pu ni ai wang pathin in ei ngai lu na hu na thu hi sei ding bo hi ka lung thi min aum ta he pa ken jong sei ding ka he thim pu hi jong le pakai pathin in e ho hi men be ya ei hu hi ka ti ka sei ta ni rum bung thum chang som ni lagu ma chon sin men thi na hin pathian thin mo pe wang pakai Jisu Christ wanga tun so thi nai hallelujah FCC bung ni chang e lung sin mena ta san wanga hui nga uma ni ta ve hi chun hwa ko nei poi pathian thil pe hi koi ma chaki sun na ding he poi ati chula hallelujah amen kapa chwa chom phe ja ki sun na nei hu hing na hi men be a hi dan pa chu kapa ko ma ka sei na le kapan boy ka he thim tai ati ami li alung ta ni hallelujah
kapa na he thim tan ka hin khu ki pa ne he chon a khowi January tarik som hin kapa le sit hin khu ki chai ta ni niaw ka ga sei belem tu nim pa te ho ko ma challenge ga bo num chu in sunga mi pa hin izi cha hi counseling board ngai kaloi nu to hin ka ki ngai la he kaloi nu hi ping tha lo ai wang kin ka ma lo ai pu izi nam tele mi ping tha de 1 minute ai ki ho jong le ki he jing conversation 1 minute 2 minute answer ki bolai ki ho jong le i ka kau te ni chu connection ai izi nam ta chum chum hi pu ni tha khat na hi hi ke chun kaloi nu yong chu hina nei lu che kei man kai ai wangin ka lunga mu mi izi nam tele ji shu za la nei de ka ti kang ki che hon tan kum khat lang ling tan ka sein chong kin nang ka ngai lu in nang e jong ke nei ngai lu in ai wang i chi na ding hon a chum chum he ka ti nei ama athi cha chi nei ai wang chong khat zo hi ni pia sei tam Ingin na pacam cakap tu punung di sini kin sam cakap apa? Kandak wanin Norway di Parliament. Buat cabin sunpa, pat pai piu patien thang vợ nằm hành lăng, ki pa na thu gần bộ kia này, ki cái xảy ra này hết rồi bà, này hết rồi là cái gì đó tao, hết tao chứ na, ôi bố em đi bung gọi là mi tao cái hồ gì trên cái in sỏi lên. Tu ni piham Tuesday na Monday Tuesday Wednesday ni zan pungi hede Gabriel in thuang thain pathena ga benai ho pera dio tin ni ka Wednesday pungi zan pungi hede he a chu zan pun nan ki choi dio agi dinga nong ki bol so ke dio ai vai gi da no le ki China la ko ba ke lam dio hin i bang pha ben pathen ka cha te dal ha pong e tin na e dal ha lo dio he ya chu zania Gabrielin thu samina hongin he chu chu oya po boi za chu ke ka sei tan ta ka hung sei hi in pathen lung sit na ki dangin nga la la men ji diong chu taw nan na ko mu te ka ki pae Thupi pacham break and piu te a ane ke chol nan te ki pam be se hallelujah thumbe de samute na hallelujah amen hallelujah amen pathian thang ban man to na jai seu album chu phacham khat album tho phat chu an law hitin hong ki chai chai le taw nai tem la pa phat an ki jom dingin pakai minin tim na kai nei ne Hallelujah. Pathian lo pina changta hen. Pathian thang wa inum hen. Ki pao min ki phat lam zong cho au min ni dang lai ni si tabang album shooting au min a hiwangin thupi phat ma sangin shooting au min tu ni cho ka ki phat lam be se ji hen kala sa he hung leng mai the ki pam the jengin phat nei pan jong a phat mun hen oi zin chele kon deng hwan jong phat in pi Oh. Zania chu kana simpan no zani chu ahung thut ni ya tu na ki simpan je he Monday chu zani na
Tuesday Wednesday Thursday hi de Thursday punggi no chom chakhat bre amin yang le phat hi ang jat na lain te kin phat hin la jing ka tin ki pa amen azawin neu khat ka ga se jap chu kaloi nu chanchin ka ga se chu neu khat continue bol le ama kang khom zo hanin kang ki chen zo hanin ama he thagawa hui hing nan nei lo lai choi ye chun kin ka sein kin nang ka ngai lu in nang in jong ke nei ngai lu in a hi wangin ichi na ding mun hon he achum chu me ka ti adang ka sei pun thip chenin ka umene jing ka ni lain ka tawin ka thumin an achai na hin amani pisem ipi ti le nangin pathin thu nei sei pi lo ham tin kei kop an sei ta ne ye chun kalung thi magi pa ta ye chun hu hing na thu ama ko man ka sei nai le ama jong achai nan Jesu Christa chu ka hu hing pa le ka leng pa he tin agisan ta nei pa te ho ko makaga sei be num chu pi ham te le nu te ho hit I chen chin wa het het na hi nu te hon I thu se hi ala thei na ding ma I hin ko hi practical I hin ko hi di angai ni e ho ki di sa yong le nu te ho hi I chen chin e he noi set en jong nu te ki he hi ya chu mi pa kha na hi an na ji na a ko na pathin thu ala thei na ding a chu number 1 na nga ki ngam e pathin zalin cha kan ne hon tan cha jong kum git kum ko hin ka cha pa ne pa ko hin ka sin boy nanu jong pin tha na nei jin ke jong pin tha na ka nei jin ka ti hon ting le wan kam ka kal ding nang wang na thia le da mo me dir na chi de ka te le ka cha pa chu min hia lu ne a je chu mi nu mi pa tam ta hit I cha te hit da mo me dir la chi ding a lung mong se la I ko yong tam ta da lo ka loi ho hera centran I pi sam de le ka loi pa hi pa sol hin achanu hi kum som la kum git tuer asimta ne ye chun achanu hi boinu hu hi na nei tam ta ka do ai la amani pisam uncle I don't know about salvation at is uncle hu hi na ipi ham ti yong ka hepo ati chun kalung tim na satana na de chu ipi ham de la achanu sangin apa chu kalunga kham jo ati ipi te la kum som la kum git achanu da mo me dil to chỉ riêng chú lung mong sẽ lao chú cả lung ở đông ati, bây giờ tu nhà các xây đồ nôm chú in sung hi pathin na to na hi number 1 này, icha te ho zo xây gì te hi hu hing na nei sa ngai ni, hu hing na nei sa te la in sung a ko na chú chapang chú pam pe taloi, asia wa mong taloi, bây giờ in sung hi number 1 na pathin ha cha te le mi paten imo pu di. Abraham ni pia bolai Abraham mai cham sima amai cham sim anga tu blo ja chu asun apa chu kum zali war su changi Abraham na mai cham sim anga tu blo ja asu kum zali wal alu thea le tu ne hinang lekin I mai cham sim tu blo wala kum zali hilowin tun so da mo me de laum te chule Abraham min ko hi iga wena le aping lo la hin ko tam ta hi a control ti ama hin ko akimune ya chu tu ne ho hin ko jong hi ho hin ko ki chai le chun kho lo hin ho hin ko ki chai lo lai ding aping lo lai I tu I cha phat thein le gau sam na na lai ya chu mi pa hin ko a thin ngai mi nu hin ko a thin ngai mi nu le mi pa hin ko a thin ting le hi chi te ni hin ko chu blessing phat thein na len ta chu sai ti ka ga sei do no me hi chu neu ka sei hin tin abani ka ga sei be num chu hele Bible college ka chi num lai thu sim ka ga sei di 98 hin January tarik som hin ka pa ahung titan 97 November hin engolin ni thum jan thum kana taw ni hijilai ta ka taw na athupi pen chu pakai na lenggam na tong dingin nang ma nei mangchan ti hi ka taw
สุดเลยอินซุ่มมีกันเทกะฮีอินไอ้กิทูปีดิงไอ้เป็นปีดิงจงอัมปูเฮเจจุนนังมันซุ่มเล็บไปอ้าวโซขัดหินติวโดยนังอามอนไอ้กิทูปีดิงจูติเล็กกัจจีดิงฮิติฮีปัทหินก็มาเห็นคอมมิตเมนต์กันในตาเนี่ยเฮจุนเต่าน้ำมังดิงกัจจีกดไล่ตาหินแกยังอาจจะวินกับเซตาหินไบเบิลคอลเลจงฮีแกหินเซรัมปูร์คอลเลจฮีกันนาเดย์ปุยตัวคุกี้บัพติสต์คอนเวนชั่นน่ะ General Secretary Reverend Dr. Thong Sei Hun เฮลูนนังฮีเซรัมปูร์คอลเลจสันนัดจีดิงเอทีเกณฑ์เซรัมปูร์คอลเลจอาจีปุงกตีอีจีนัมจะเลเซรัมปูร์คอลเลจอาจีปัตทีละจอยอัลฮะกาวอัสปิริตวลอัดไดรวาร์เบสอาหิงปุยกตีนี่ฟันเดเมนทัลคอลเลจกัจีเดกตีนี่ฮิติจุนกันนาเกี่ยวหัวนี่นี่ไอ้ละไอ้กิทูปีดิงเซรัมปูลาจู government university ไอ้ซุ่ม expensive เรื่องจุนซุ่มละไปอักกินไอ้โลเรื่องจุนกะลุงทิมอบุยมาตาเนี่ยเฮ้ยจงเละกะลุงทิมมาจุน decision ขัดกะลาอินเฮ้ยจุนพิหามเตเละตู้จุงอาวางเฮปะไก่ปะทินก็มาเอ็นงอลินตองกะตีนก็เต่านะเฮปะทินินไอ้ดอนบุตรกะกังกิเลนเอาดิก็ทีจงเละทีเดนตังกะเตติหินcommitment ปะทีนักพิตาเนี่ยปะไก่ตู้จุงเฮนังมาดอนบุนักจันโลไลเสียกังกิเลนเอาดิกะตีเฮ้ยจุนเอ็นงอลินกะตาวินนี่เข็ดกะตาวินอีมาจะ respond อัมพูนี่นี่กะตาวินอีมาจะ respond อัมพูนี่ทุ่มนี่ลาลังปุงทุ่มลังอินปะทีนหูปีนักจังตาเนี่ยปะไก่ปะทีนอับรามหูปีนักคุณอับรามหูปีนักกะลุงทิมาอังกิลังตันอับรามนังมันอุลขุปีหินดาลานนักมเลเซนหินดาลานนับพุงนัจังหินดาลานเกยมันนังมาพัดเทกับโบดิงนะฮีตีคุณปะไก่ปะทีนินกะลุงสุงะทวนเซตาเนี่ยฮิจิปัตตากะลุงสุงะหุงกิลังสุปะทีนินไบเบิลจางเอปีเตล interpretation ของเอปีท่าสินะปะทีนทุยอากิดันตันจุปะทีนทุย general interpretation Bible อาฮิเอามิน individual interpretation ที่บังดูปะทีนเกยหูปีนะ Bible จังไอ interpretation เด evangelist หอยนูปะทีนเอาหูปีนะ Bible จังจุที่บังเจ็ดดิไอบังไอ interpretation อะจุยยาตัวปะทีนทุยปะทีนอะไรคุมาเลยเขาพูดยังไงบังอ่ะอโบนะฮิหัวฮิลุยอามาบัง a few verse ทอมจ้าจะหินงาดิงาหินไหนฮิจุเกียดิงาปะทีนไอหูปีนะอาหิงปะทีนินเกียดิงาไอหูปีนะจุดพิหามเตลเฮมลูนเกิร์ซงโลวาเกมันอิติพัทเทกบุดิงฮัมฮาเลลูยาอับรามจุปะเทนินพัทเทกบูดิงนี่จีโดยเน้นสุงดาลานาตีจุนอับรามจุปะเทนิน direction อภิปูนี่อามาบังอาเกงอัดอบdo apa saปะเทนิน direction อภิฮาเลลูยาเฮมรุนเกสโลอิติเกมันนังมาพัทเทกบูดินี่ปะเทนนัตโอนอมินเอมอปูนามิยาจมปะเทนนัตเกสโลวาอิติเกมันนังมาพัทเทกบูดิKarsongin kay man nang mapatay kabuli na iti. Mihinga di nga wang so til haasahin na, til bay ahipuli. Hizong le, ako wi 90 January tarik somin kan kapaang titane. Ya so 90 na so Bible College achi di nga kagigulay tan kanu anum tapon. Hello na pain tu sunga e dalha itinang inay dalha kinala ikatira matin kanu anum taponi Hijimazu South India Gospel for Asia Bible College ako emission kamoy ala kanu na tu say patsun kay kachikit taponi atu tila kanu to kakhewin henu atu tiale nang thungai katin tu kum ka chilo ding khowi le ka chi de katin 99 na chi ding in chun ka umta ye chu 99 chun John Robert Theological Seminary Bible College ni le thum ko hol nei le Shillonga John Robert Theological Seminary Serampu nuya pa khu ija khut admission ka muta ni ka chi ding kun chan hin Evangelist jam thong tua Jeff ka kai dinga apalin kapa yam thong khu ahungin ija chun tau na amen pin
na chi ding ta le ai tin taw na ai man pin kin ka pars ka la do in ka nu le ka u le ka pa jam thong chu sum ka ve sat i chlai ta chu phai le shilong ki ka chu jathum chu barai vevin sum ka bahara jong thing lo hetin ka sum chu ka ve sai ai wang ka lung thim hin ka kap te di ta nei he chon lung thim na sata net na chu ka nei i jinam tele sum le pa i ma cha ka nei pon ka ki go do wa nga he i ka ti dam ti he ka lunga kham nei hi jong la ka chin ho bung sunga he nu te hoi saka wa ping tha mi tam ta si pa te ho hi pathin la sa pa so lo ho bung lam ka hong ju pathin thu aki ki ho lim ngai lo iki ho lim na thu pi pen chu church administration bo ki bai hom na bo ki bui pi ya chu nu te hi ho bung sunga mi za nam kan hi prayer partner kana nei hi uli ling chu ka ko ta ne bo heo ling ka chi dai te ai wangin ka bahara ding chang hing lowin ka kar sung dai tai khatia la ka kap di ta ne ai la uli ling i pisam helun pathin nei te ding in ke ka bui pun pathin nei lo te ding ka bui pathin in ka lung sunga thu se ta chalana ke pa hi lung neu ta ka go bang mi mo ding pathin mi pa kai bo pati ka lung timin pathin thakawa lung mu na ka nei ta le e chun ngam khai weng le custom ki ka chu custom ma chu inspector kha palar khunya simte amin ajinu hi engola ka taw khom pi chi acha te apin thana dinga engola ka taw khom pi je jin ke chen chin hoi ta hen hi chun he lun hungin e ti ei ko win ipi ham iza sumna ki po me ti ei dongin hi chun ke man ka sei ta ne henu hi chi bo se ka ki po ka tela hi thei lo de atin aji pa ko win sum dang ka sanga ei pi ni hallelujah ka mit tui a po ni pathin phat the nei hong ki tang ta mit tui po thi hi za kon chun dang ka sanga 99 2000 kuma dang ka sanga su nim a hi po ni college ka chin bible college a ka umin even ni sil ichen a hoi pun zan ting la ka kai muna le dap ka san ka ki thing jin ka ta ka thu min ka sang khola thu min ka kya wangin ka ki thing jin hilai ta chun kalha asita he pathin kom he pan nang nga dinga na lengam na tonga ki gu do kar sum ka hitan tu a hi phat thei chang dinga ki lom ka hitan lom ka thi pathin mi te hi pathin ko ma complain ki bor si ne hi chlai ta chu ka tawa pathin ko ma ka taw lai ta chum pathin e ho pi chu kam hem lu men ki pya ki chu do sa nei ta nang chu nang nei ta poi ke ya nei ta dei na khosi lai ta na thu ne na sanga ke man ka thu ne na sang za hallelujah pathian lung de ya gen the he so I thu teu le en I thu sanga pathian a vo jang nai turin na chan na cha pa ho chu again the ya mi sanga mi mo te le mi nu mi pa te I dip dama I mi li lo I chan ui cha pan he lo hi hiya chu pathin cha te gen the I thu teu le pathin a vo jang nai na zon ji le na ki ji le thil phalo na bo ya gen the na thu chu na tu dinga lo mai ama bang thu di ta thu ta gen the thu te chu pathin a vo jang nai ye chun KWS ghati 2000 kum chun KWS Shillong chairman chu puzel hum di mai ama hin tur abor win ka gachi ni hi chun ka testimony sharing ka nei ka testimony sharing ka nei phanin puzel hum dim hin ka un na college visit nang bolin course ka chai gen chan ge chun sa sin janga ai pin hallelujah chule ama to pu go nei sile pule thang to thang ho hin ka course chen chai ge in ei gi thu pe win amo zar pathin ka thang wa ne tu ni chan ga ministry ka chi nai amo jong chan wo ne ti ka ge do jing amo zar pathin ka thang wa ne chule kai ma ho bu nga hin kahunu hungin 2000 chun sutila hin ka testimony sharing ka ne ya hle ka ho bung suwa mi nu izan ham khat mi pa izan ham khat so lung thi ma tong kha in chula mo jong ang ki ho kho mo win agape gospel service at TV u chom jang te ho hin patong lun te ho hin
puwai mate hoi mi pha phat pi angki wom khomovin agape gospel service ativin e chun ke ya dingin course ka chai chan gei chun bd chu a sponsor win a ki thu pi win kaga sei do num chu pathin hi ita san po la pathin in imacha bol mo anei pu le I macha neilu chu pathin lengam na to ka ki pe do la pakai pathinin course ang ai chei sa in pakai pathinin lol hin azang ai pi su pi de ho ka sei do num chu college kum hi 2099 na ko panahin 2005 April la ka chai aku ma sei ding chun kum ma hin aiwang ka course kum ma le ake kumale ake ka sunga he ka in sung ka family hi akum tilchana thie 2000 kumhin ke dinga ka unu ata a second na au ka unu ajipa chu 2000 june na thile 2001 hin ke chunga ka unu hi anadam lo so ta anadam lo jiko ma na luna sule amazam hi abu achang neng cha cha anau mahi he chu amazam hi 2000 May tarik som ni langa jing ka hin kaunu hi counseling ka bole ayo Christian te hi wa mai hi chu wa wai pin abo ho doila kau na so na ki sama sampai jantra mantra nei tam pi akyu mi I Christian in suma hi zai wa chu ka uzong chu jantra mantra ta chu anaki chat pe lo he chu ka ku hi mi hing hi na chu mi chon phai 2000 May tarik som ni langa hin ka u hi counseling ka bole he o na chon si na pungin ka tala boy chon si na ka hi pui ki so pi de ho chon si na nei lo mi tam pi am da pu mi ngi na mi phata ta o mai na hi chi ka din mun hi ken ka ken ka dei a hi pun ka ji pan ei zu le ma he bo ati na Hijong la ka unu chu ka bana la ka lunga sin satan milin ka mun e chu ka unu chu ka koi Nazareth Yesu min satan pordon ti ka ko lai tan ka unu chu ahun atharngan ahun amit ka nga le ai e chu ka unu yang chu Yesu Christ a hui na chu 2000 June May tarik som ni la nga cha na nei hijong la ma hi 2001 tarik Christ New Year ni ko na hin ko ki chai ta ne ai le ke ho sunga ka u ata pe nu chu 2002 February tarik som ni la ka na ki chai de ale tua ke ka u nu ani na nu chu 2003 May tarik som na thum a hin ko ki chai hi zo zo se hi ilang ka chi ting la hin suti ka hin a thi nei ai wang ka ngai lu ta ka nu 2009 July tarik som ni langa hin alei sit hin ko ki chai ta ne so pite pathin in ei ko na hi thil be hi pu ne hasan na to jong la pathin o na za di gen thein na to jong la pathin o na za di pastor ministry ka hung hin ipi ka siam ta la tu nya sumla pai siki nei lo ba bible simnom ho jong kin ka hil thei ta izinam te ke man course ka chai tai ka thi ne college sunga angai lu ta in sumi thi ho zo se jong ke man ka sei thei ta izinam te a degree chu ka chai ta ne ka thi hi ti hin college ayong hin nupsa na cha ong po ne hi su pi te ho 2001 in Melha in exam ka pol lai taw hin ka college wa hin buina angum ta ne aje chu ka college su KJP ho khasi college hin khasi zantia ahin Presbyterian PCI no ya umahin Presbyterian no ya umahin na miamo sungki ka ato principal ki chu hi ta ai chu charge as politics na sata ha dai ya chom ki chu ta ve nai le college kum lai ta hin college student ho hin srai an bo lovin e je exam hol chu chabi an ki ta ve ne hi chun ke hi kalung thim anama ma sing ta ne pakai ipia ti le college hi ta banga hoi mo hamna
kati ni ai chu Bible college ka chi ma sanga chu ipi ka sem Bible college a ki chi hanang la mi hoi John Pathin tin iki ho lima la hello brother hello sister how are you kitin tin Christian iti hoi ta apply keyboard ham ka ti hi na wan til te ta bang hidam ti hi ka lung thi ma ke ma expectation ai bang Bible college ai chi chu a peng tha lo atama tam yua numaya terminate suspend keyboard a principal yang churup chema khaini nya judon ami atama tam hichlai mun chu ken ka ki da ta ne pakai na lengam na tong dinga nei ko hilom hichlai mun na ipitia ke ma nei ko hum amun thing khan amun phakana nei ko ta em tin pathin ko ma katau tan ka kap ta ne akibai hom na ka dei pon ami hindan ka dei pon ijinam dile o aping tha lo ngan bia hin ku kitup lo ngan be chu kamuna la kalung thim na num pu college kum sungi mi thum ta bang hi counseling ka bolin aping tha ne hi chalai ta chun college din mun chu ka be na le mi hon mola ki chaiwa get office a khawa ai lo le exam hol a khawa chu ka be na kalung thim na be sen ka chin iji tebola ka to win dir sun ka taw win ka kapta ne pakai hi chalai mun hailo lai ta mun bu hi ka ki da be se pakai hi chi nei chun don din pathin ko ma ka taw ta ne ka taw lai da pathin nei don bu chu mosi na din na mun chu mun thinga hi nai keng chu su la hallelujah kalha chapa mosi chu mi thing hi ma hi ja mun thinga hi ka ti hi mo horep chu a thing hi pui pathin ai hopi chu hemlun John Robert Theological Seminary chu abo hi poi nang na thina thing hi nang na bol abo hi ti chu pathin hopi na ka chang ta nei hallelujah so pite mun thing mun bu ampu nei pathin to naki chamna chu mun thing hi pathin to naki ho na mun chu nanga dinga mun thing ti chu pathin ai ku ai chu ka college chu ka dei lo hi UPS ho ai lo la UTC ho college mun chum di transfer mi hello ka chu keyboard te ring ti chu ka ki gu na hi na ai wanga pathin ai ho pi chula hemlu nang ma na thina la athinga ti chula na ya chu pathin dan alam dan so pathin cha te hi pathin ko ma pem pi inge wa I taw ti la pathin ai ho pi ye chun college a kan sai tan 2005 min kong in KBC ko ki Baptist convention ai KBC mi yong tam pi nom ti interview kong in la capacity we ni kaloi ho khan hi apas mo ka in pasol le alut mo ka in alung thim anal he ta ni king ka sina chu gurpa KBC pasol ai ko ja pathin la chadi hi pove ho bungin al ha chadinga el han ja pathin la chadi hi pove lo sang zong len pathin la chading sang hi zong len pathin la chadi a ko mi me na pathin ei ko na hi kati tu lai mi tam zo lo san ja pathin la cha ta me nei alagaw hin ko ki bang loi college kum lain KWS Silonga pathin thu ka ga sei nei pathin thu ka sei na chun ipiham ta hale ke mi ping tha ho hi minute ni iki ho wa jong la aki ki hechat ne ka ta le kaloi pa chun hemlun na yong sei war hi ati nai ama chu nang in pin tha na nei da na chi ti le wan gam na ka dam tia ka ta ka do ale ama ne pi sha in do bonus I thi nung ding thui he le pathin ki ta assurance of salvation hi nei ngai ai na ki het chen ngai hi ya zo pakai pathin ei pui hoi nau ei kai hoi nau he lam dang ai na ya zo tu na ke yong hi chiwa ka din hi mi tam ta in thagawa hi na nei yo sin nei he ti wi a hello ojun ki hello I pen thama sangat purpina na ta thu se yo si ju thagaw mi a ki he ama bang in pen tha hui na in ya pa sa so ama su koi ham koi hilom ti yong ke sule tu nya hi chwa ta ho zo se jong hi pasar pa ko ke sang la gaw lamin ahat moi ahat ne ti na het thei di
ijenam tala nang sunga Krista lagaw la ke sunga Krista lagawi thakha nahi sujong la tua hu hina di ta na nei phena chu ke manin thu ka se yo se chu na lagawa na sunga lagaw chu ame chi chadi ijenam ta thi men ta bongai thi menin song amen pon na thu amen pon thinga man pon ijenam ta nang chu lagawa hina nei nei ya chu lagaw thu ki se yo se chu ame chi chadi ngi pathen o jong na he thei ding ai pathen o jong recognize na bor thei ding ai ka u te ho kha taw na man na ha ni taw na man ngan be sein he o na taw nang man ngan be iki mu se len sein ai wang pathinin na ho pina thu na sei kha lo hi kalunga dong akati pathin cha te chu pathin o za ngai pathin o he thelu lai jong sia chu ki khur chi na ngai ni ya chu pathin o hi ho hin hoi ta I he thei na di wa chu pathin ko ma ha taw ngai kil han do ngai ya chun tu ni hin I gam sungu hi I ga khela hele abui ta ne pastor ka hi sungin kapuna KBC gambi number 2 ka napun amun howang chu ka selo di kalung thim anama ma jing je ni hobung khan hi ka saya he a he agama hon he lai di hobung khan hi kanja kani abol kanja kani abol chu ejela jo ke ho pasal basic pe chu 5000 hi chu a pasal ho KBC a chu eja ka ni kanja abol ji chun a khu thing in abol ji chun hetikan pin chun abol loading 3 kilo na nei bi e chun hetikan pa chu sanga lo sa le ya chu khu thing in kilo na bor pha ba chu women society oil maruma sim ki nai ta be ni women society hok in kanja alom loma apu chu hoi la ya ko am de la 400 office a ko 400 office a chu koi gi am de la pastor pa gi imuna la ilunan tin anam tu je nun tin buine le tam ta ta gi ne ro buine le tam ta ta gi ne ro ji isu biam da anam she sha yong zai yong ge kham do da chu ya to ho bung chu nai di ai da so sei pe ba chu women society o mi su mo na lam hi khut si be na I bi jang la ho bung a chu women society o chu ki pa zo lo ya cha mong chu angka khat nam bo ba women society o chun kan za chu alom lom kha kha nam I za nam kha at lon khom ba 400 office a chu ko chu chu zo ba women society fa na ko ya chu I gam su wi chi ta bang din mun chu hi ai la 2000 ko bin I chi ding pi lang hi 2000 ko bin ka ga chi win hi a khu jong ka sei lo de na ka ga chi wa he la amoi mi ho hi ku ki cha te hi I sumu jong in sa pa sumu jong in lang pat ge te ni chu na ya cho mo ku kok ta he a cho kok ta I za tham abu ge te dan zo ku mong lun pe na zo hop so ma pi le ling lo da zo hop som le thir mo ke bong ta po ye chu khu wi le a kok ta pi ri na zo ku la zo ge ho la ki nai da we ne ka ga se do nom chu nu te ho a thing lo ki tam ai 2008 in ke ho pastor se KBC pastor sin gambi one apa sa 21 chan chu report ka pi chu ko ham ka ni kan za bol atiwa report ka pi u abolung lo hi awanga abolo pe chu more gambi number som na nga chu kan ni ka za ka bolo pi chu na awanga black as asang pe ni ki ne na khop som hoi na jong ai lo lai bi hom asang pin ki ki de ya chu I society I ho bungu le I namu hi ki sak khan thei ta loi I limu ki che thei ta lo hi thu pho nai pi sam I mar tau sula na I kala lu ki che ta loi I nam piu net na hi asang ta hi ja chu pakai pathit ei ngai lu na wa ei ko hi hallelujah tu kuma pakai pathin ei ngai lu na wa ei ko nau chu
mấy li hoa cô na ai cô hi chỉ hi gala hi boy cái ngày lu je ba ta salal haga wa ka ko na hi bet hallelujah cái hình inam pi hi Israel he tai kan na bui pi ke abang pagai pathedin ta sa Israel sangal haga wa Israel la pathe nei len jo sula Jerusalem Israel hu ta sa la thi sana anam dei len Israel la hin ai ho bang hagawa van go lo dinga anam dei len achai sim hallelujah chula hin la ya ai ho van mi de ai sai taw fil ne wa hi poi so pite ho a hin la ya van mi de ku Eliza ho Moshi ho chu vana kal to van mi de ta chula vana van til de to pa pathin to lo pi ta u mai ta ni ala hin la ya ho van mi ai ko ya bale tu adam na lai cheng cheng hin le se na van chen tho ding van mi de chen tho da pathin ai de pathin thu zo hi nam dang ho sang ai ho ai pathin tu fully incarnation revelation de ti is ta san lai kaloi ho ka ke kim pastor khan Barclay commentary ho Clayman ho chule Larkin na dispensation jit pa chu tu sim ko se ya chu aku be sa bo hi so bi am ho sa ngai ho hi achung nung zo hi bi am ho sa ngai ho ai pathen tu gil zo mai a second na Jerusalem Israel te ko hi Jerusalem Israel te Mosi le them ka ho sa nga tu wa mi te ai pathen tu ki phung zo hallelujah ai ho hi nam neo hi po win nam thu bi win ai nam lo pi hi win ai amawang hi jok isi yeng hi pathin in ai ho pi ho zonga a he them lo tam taw ni Isaiah them gao ai lo le Jeremiah ho Ezekiel ho them gao ma so jing hi pathin a ho pi na amo na he lo tam taw ni a he lo wa se yong tam taw ni tu na pathin ai ho pi na hi nang le ke i he na ngai ni nang le ke ni he na ngai i he na ding a pathin ko ma taw ngai ni pathin ko ma ki pum pi angai ni he chu neu ka sei be nu min ke ma na to nai ke hi gam len na ma ding in na satan ka lung thim ka pejin ka tauzin ku ki baptist convention na chun ko hin ka lung thim hin a lei be se poin he je chun i chi min pastor ministry nga a ministry khat sima mi zo si to ki bap thairing ti hi ka lung thim ami ye chun 2009 me tarik somni la khat na hin guthor Eliza Prayer Mountain and ngolin ka taw ta ni pakai nang mai ni pi nei to sa anu mam tiak pathin ko makataw lai tein pathin ho pi na chu ka chang ta nei Kuki Baptist Convention pastor ministry dal ha ding ti ka ge lai tein kain sunga kain nei pi yung anum po phaile na ko langa phaile na kapaneu kapa khai mangle ka upa angin KBC Gambi number 2 pastor pa ku ka supi pa he ka ti jong la ka lungal he jing ati KBC pastor na nga lo ding ahi ati ni e ho ku ki society adeng su KBC pastor chu asang pi de salary e jong asangin mi de ngai lu jong ki chang ni pastor ministry ki lai chu anama no mai Gambia kaumin muncung cuma kem kursen in ai kovin kaloi nu ko makasajin ven pathinin phathe ebu dan hi tu chungai hi tu la sungin dang ka sang som tu mui sang som li mui ka ta ka se ala kai nei pi mi ko ma sei do hin za cha na me ti ken ka sei ji ba sum lo ki sang hi pu sum ki ho hi poina pathin blessing ki chang e ka ti ya chu pathin sa zo i to ding hi phat ke cha i to ding la ngai lu na ki chang e ngày lúc này này thì là khó san là cái chẳng gì民族 ai cái thủ pi nu mai ấy chun phang ong man này luôn Gambi area in cái chi lệ lệ đi thì chun 2009 mấy tarik som ni lekha na pathin ko ma katau lai ta chu pathin ho pi na za chun hi chinga dingin ka ta dai koi ma cha anom pu ri KBC sunga senior pastor Reverend Dr. Horngam le pamang khusa Dr. Mangkusa ne kain ahongin hemlun ipi tilen nangin hijin nga ku nang pahongam pathin ko na ta nei lawang lol hingna na tin pathin ko na changlo nei lawang chun na boi ding a hi ati nei
kalung thimin ka sumil po ni pamang khusanin ipina bol num ham ei thi ni aje chu hi chalai ta chun pathin ko makataw chu pakai ka gen thi na yong asang be se tan pastor ministry ka to hi num ka sabali tunwang gen thi ding ka num ta pu ka ta pathin ko makataw lai ta hem lun aum lo khat sa ding a ke man nang ma ka men cha chun he lo ham iti pathin ho pina ka chang ta ni sumla pa I macam lo ya bidi ka sima kasim cha hi chu nang lo ham tu nya ke man nang ma ka din pi ding nei eti in 2009 November tarik thumin Kuki Baptist Convention hi worker kahina KBC in release a bolin ministry kasim hi ministry ji piamta gospel for Salom Nation kithime gospel for Salom Nation di jut IPC hamtela ta sa dal hagawa phaktheina len ta I chen diu hi kisi Tuni gospel for Salom Nation kaim phudo hin mi tam ta in ke hi Judaism sabat in ebet hi so pito ho Salom hi a meaning hi chi hi Salom hi English power peace akiti jing ai wangin Salom in hidden meaning ni ani Salom hin ipi sem tele ta sa le hagawa phathi chenai tuni so pipau mi kan hi thagawa ping tha henang mi gen the nang vai cha henang hele hi chu Salom in a hub loi ala mi kha chu sumla pai sanadang ka tam ta ne henang ai bang ping tha lo henang le hi chu Salom in a hub loi ama bang Salom in a hub chu pi ham tele thagawa jong hu hina di ta ne ding leisit lama jong phathe na ling set chang ding hi chu Salom ai Salom hi pakai sukri sain commandment 10 commandment ku thunin akhai ni isu piam tele na lungthim pumpi na lhagau pumpi na pumpi na pakai na pathin ngai lu hichu vertical piece akiti pathile mi ki ngai lu ani na nangma na ki ngai lu bangin na hing na kom ngai lu hichu horizontal piece ya chu Salom chun hichi thu chang te ni chu akan pom pathini ta sa se lhagau se ei ngai lu na hi pu ta sa jong ei ngai lu he ti hi su mi lu di hu hing na hi man be hin ta sa jong phat theina ling se di chan diu chu pakai pathi lung de ya chu tu nya hi chi e ho dinga I Salom Nation u akipet nai tan hallelujah ya chu kalung thi maga gela thu pi pen chui pi ham tala gospel for Salom Nation I na diwa I bo diu chui pi ham tala ti bu kim lo ngai lu ding yu la sa kis ngol ho ngai lu ding mei thai cha ga ho kho sa ding nu lo pa lo ho or fan ho ngai lu ding hi cho hi patake ta gi bo ting le pakai pathin ni na mu nga phat thei bo tan ta ti ka ki nem nai ye jon tunin hop somi ho ya chiang hop somi pathin ha cha ti asu levi te chagate mei thai te changai tuai ho bung wa hop somi mei thai chang nam chaga chang nam mi gen thei chang nam ti bu kim lo chang nam a chang ho chu pathin la chon enjoy ki bor chu adang ki chang ta lo hi ho bung in kau da la ki bo lai ya zo ke ma in ka ngai ka ke da zo gospel for Salom Nation hin hi chi ministry practical ta nga bo de akhana jule sa ne dai pa ma ti nai ken ho bung tina ka se ni Thailand na Vietnam China a Nepal missionary asang alag isenwa in sunga in sai langa thidinga wa le ichai naw yule sa ne ho na ingai lu thelo hi kakti ne pathen lengam na to da foreign gam dang i ge lo wa I ho bung sunga mei thai li langa nelo pat chalo ho alung don na khuna do le ba thila do le ku na ve zo hi nam ka ti ya zo mei thai ho ti bu kim lo ho yula sa ne ho ingai lu wa I kho sa te le I ga mu hi pathin in phat the bo di ya zo ken jong su hi chi ministry chu kang ka da KBC pastor in chu ka da sa hi chi ministry chu ka to ai to ai ken ka na ku tau namur kasimovin chwa ku jule sa ne akingor sa mi swang som sagi hu hing na
thui sei ting la aping tha lo khat cham loi hu hing nam nei so gai je nam te le ta sa jong mi chon sia ki ge loi ya chu ken KBC ho ko mang ka sein tuin ku ki Baptist Convention in jong mission ayang khut ei ki thu pi tho ba Thailand langa chi ogu alak asom ki sumang chula ai banga kum kha junga thagau kha junga met jo lo wei Nepal jong tu ti ve ve hi Kolkama jong tu ti ve ve hi tu ne example in na chana nau chu ata sa mong ding sa na hu do alagaw na hu do le double cropping hi Nepali kha na hu do le alagaw se one single hin double hi puri ya to igam sungu inam sungu hi sim phana pathin to ki gui job ding pai pathin adei sa pi ya to pathin in ta sal lagaw pathin a len ta ei pe diu jai pathin in ei vi loi alo pina pakai pathin in keiman ka ngai lu sin wana van tilten na ngai lu ve hallelujah keiman ka ngai lu jin ka thir se mo go le dai jong na ngai lu ve de chla pathin in ei ho sugen thi ding asim lu ei ho ngai lu ding ai Genesis bung ku ve le chun pathin in thir se mo zo si chunga mo po nai pe hi lei se pathin nu la pathin pa ei ho hi ve hi so pte ho Genesis bung khat chang so mi lo gu ve wana le ya thir sim lu si chunga mo pu na chu pathin ni ami te ai pi thil dang api loi ei ho ai pi oi acha te ei ho pathian lung de ei lo je ba thil si mo to hin ki do khaji thil si mo i chung wa su si ji ai bu di ama wang pathian in ei ho ei ngai lu win ei lung se win pathian pui hoi na ho hi iga gelal alam dang si ala tu lain theologian sangta ta ho hi thagau lam hin adrai le jing ta be ne Bible college a chi ho hi aping tha lo wa chi se chu awang se ta be hin ko aping tha ta lo ri jinam tela Bible college sim tela mi ping tha Bible theologian ho hu aping tha le aping tha lo tam tau mai ke ka ping tha le theologian aping tha ho thu sut hu kot ka boarding ai nang na pin thalo la pin thalo siak cha cha thu se ho ko na boarding ya to I gamu anena pin chu ipiam tele pathil ha cho hi lagawa ki her zo ta loi spiritual hi ti e ho education lang ai khang che na I lagaw lam hi dry che hi ti ai tai I balance wa ki tu ta lo ya I Christian ni ko wi ham ti dam ti Christian ni gam ta ne ai je I pa so lo jong thagau thu he khan thei ta lo reasoning power education intellectual achi pa wa thagau thu khu tu thei ta lo ya to le se lam chi na le thim na jong chu apoi mo na ai bang number 1 he pon pakai pathin chu number 1 theological college aku spiritual khanto na hi po in academic ai nu pa te tang ten na cha akin ko gi tu lo ya Bible college ana so mi chong hi sor ngai ni lo is in the Bible college ku training center la hin counseling center hi lo nu pa tang ten ka cha pa aphar kha le ta Bible college a sor wa Bible college a chi te la degree an mi ta certificate an ne te ho bung en recruitment na boy ya chu ke ho sunga jong aboi na ta ju piam te pastor muzolo ho chun boina ki sim ji boina sim te la apem pi ding mium ki thong thong ya chu pathian hi number 1 ai koi diu pathian lung de lam hi zo te ngule ta sa la ga wa phat thei bu di pagai Yesu Christa le se na ahung lai ta chun su pi te Pharisee Sadducee si ali na neo I sei su ka bi Pharisee Sadducee so ku tu lai pa so lo theologian sang ta ta ho hi ni koi ma chan pa so lo ki mo sei sing am lo hi hi chlai pha na jong chu pakai Yesu Christ le se na hung pe lai so Pharisee Sadducee so intellectual degree sang ta ta thim na nei ta ta hi bi am ho ming reasoner power la chu Yesu Christ le se na ming bu wang pin di chu acceptable lo Joseph chapa le Mary chapa I ding chu acceptable lo amawang pagai pathian thi zo sia bol thei ti ita san ting la ai thi su ke ni
sim ti la pasa tu chan ngai in ko hi ta sana ki ngamai chi na ki ngam lo them na ki ngam lo bol thei na ki ngam lo ta sana ki ngamai ei ho hi aling lo sai win Jesu Christ pathin ni ta san bola pathin chun na to di ya zu pathin lo pi na hi inam sunga hung ki langai ai wang e he thim lo tam tao me ni hi zong la pakai pathinin ei ngai lu win ei lung si win pathinin phat the ei bo win pakai pathin I pi siam na lo chan na sang win ka ngai lu na sang zo hallelujah na chon sin no san dup je zu zong le hi chi sang in ka ngai lu na sang zo ve hu mu win ki ho to tin na chon sin no san dup je zu zo la ke man bo bong banga ke ngoi no mur zor ser bang ka zor ser sa de hi hallelujah ya zo pakai pathin hi ei ngai lu na asangin ei lung sin na asangin ei khutu na asangin ni I cho hi pakai pathinin idin mun hi phat theina len ta ei pi na diu a provision I ma kho wa u ma hi ta nei ki pa amin tu ni hin phat chom cha chu phat chong war jep tan hi jong le I chen hin ngau tin taw na nei kho mu tin I bon chan taw na neu tin na ta lo dam na taw na neu tin taw chai na oi pu mang bo in na nen tin taw na poi na kin ka dei sa chu ke dinga jong ka to khom pi pathil ha cho ho ding in jong taw te na a zo in ka seitan kin jong pha so ta pi hi hi chilai mun hi kan na he thim pun hi jong le a zo ka seitan Dr. Hegin le khabu kan simin he chi chung chunin pasol thang neu thu sei ka he na le cha kunin o hi kan he thimin kan he thim wang chun pha so ta pi hi kan gar donin amuna kam ki bul phu be se pu nei na yang la tu a he thim lu ho hi a thu hi phate ke chat angai wa aza ting la bu a he thim diwi ke dinga ke pasol pensioner khatin ahungin helun 18 hoi ka ti ala GMF DI thu fu ki ho limit 18 hinga hepa hin sei tango katil kin ejun kan ama chu ka dom kitan hepa thu phun khu na ngai kham katin thu phun ka ngai khapui kat atin ai le achai nan achule hepa thu phun wat sama ki the thang le khu na sim kham mo katele ka sim khapui atin atu tele hepa ne he lo pu chula ne he lo chu I ke wa la di di na mo nangin ne he ding chu oi pi chin phulam phal lo bu ne he ding ka ti cha chu ka ke won te ne ka ke won ka ke mo ga han ta de adem si hin na study jong ki bolo research jong ki bolo he na ya chu amo hon jong a he thim na di win amon lung sunga pathin na to na ding in pathina taw na ne tin I bon chawin taw khom na ne tin na taw chai na chu oi pu mang boin nen ti chu ke ma pha chi tan te na a hello lai hon het thim na nei thin ne ding I bon chan pathin ko ma ta na nei te